Kublai pi baro saya simpat ngap yang sobai pi jangan dekat channel kasih kitchen. Lada pi sautunat deki video songa ngakarpat ya pi bapnya like, share, bat subscribe. Mentah kasih akan dekat video ngan peni ya pi kemno bangin share jauh ata. Ningkong ngin sim ya ata nang tapat ngin sabar kamlu bat yaka umpenyang kumba si samo ye. Hadir nang tapat ngin sami lai bahak kemne. Itu ki parlok ki bompat follow yang Instagram kilaban follow. Link kilaban yuk na description. Hadir nang tapat minsa ayum. Ngidai ban ken mau bangim dai ban ayum season ai. Like bau ata jangi jam. Itu ki parlok ki ba dangwan thamai kan ka channel ki bompat subscribe ngakarpat ya pi bapin ya subscribe. Badru saon ya notification bell icon kanang bapin miss tadang upload ya ki videos thamai. Hadin bangi sutu bawa ata jungi ula jam ngin sange no ban ayum. Nang tapat ngin sakle pha komne kumba ar minute ie. Hadin bangi la dep kle pha komne men tapat ngin bu syarut kumba 10 minute ie. Hadin bala adap 10 minit ngin ayam penyang ne keti kendiat bat ngin sak nyat biang kumba 10 minit ye. Dada pi so tenat la ne pi yo jumeto ye ne kenika video mta kasih ngapat pi bap nya like share bat ru wan nom klet ban subscribe. Banyu ya kajing he jong ata kabar nanti ngin ot kumne deka tabi. Ban terlihat ngin sim yo ata ban insa pentem kumne. Hadin nang tapat insa lihat kumtu narut kenang baun ata jongi un pulun maha. Hadin nang tapat insa terlihat kumne. Dakan mau bangim dai ban terlihat tan. Ngin satu lihat lut kumne baro. Barlat naka jing ingkong jong u ata ngim dai ban peklan tan ya kading. Kenang bau ata jongi undi renti ngin pen un kumne kumba 10 second ye. Hadin nang tapat ngin sa kelasa sa siliang. Hadin bau ata jongi ula song narut nang tapat ngin sa kelabiang sa siliang.
Kadin nang tapat insim da kajan ka bakhoj bat insa khem kuntu narut nang bawa tajungi un at te saset bat sa penbut kuntu ya kijuki ata kiba dangsa kublai sebut epi baro ba pila page ya kaneka video mtangasi ngakapat ya pi ban like share ban ro wana ban subscribe kublai sebut ngesai kenduk pat aki video kiban sawan